Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi bil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekarang surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalika kal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghairil bi wa yu'minu ya nasa la wa mim ma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila
yu i lai ka wa ma unzila min yu qad qab qab ka lik lik wa bil la a di khi khay ra ti hum yu ki nun u ya ika a la hu da dam dam merah Rabbi him wa hu la i ka hu mul mul muf muf un lihun lihun innal al lazi na kaf wa ru sa wa u un alaihim a an nar zar zar hu tahum ta hum mu am am lam nun ma wa tun zi hum dir zir hum la yu mi nun kha ra khata khata yul mau mak mau mau wa hu ala ka dari sana ku lu bihim wa ala sam him anihim him wa ala
Absarihim Ghaisya wa tum wa la hum azabun azim Bim. bim Sadaqah. sadaqah waladzim. Siapa namanya? Muhammad Daflan Nama ayah siapa? Zulfikar Nama mama siapa? Mundaria Abang Zafran berapa tahun umurnya? Kuna 5 tahun. Abang Zafran kampungnya di mana? Tuk Baju Baju Menasa, Kampung Kampung U. Abang Zafran kelas berapa? S1 Siapa ibu Abang Zafran? Ibu Nunung. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.